cukup berat cintamu tutup dalam jantung hati. Betul ya, Bu. Betul kan? Nyo kemayang. Abuna tatap. Anak kemayang. Hai, betul-betul. Berbi, dia berat ni tetap mata Abang Busi. Dia berat. Abang Busi ni tetap mata Berbi dia. Berbi, dia berat. Nyo benar Kanada Abu ba? Gimana? Dah selingkuh berat. Ingkui Kanada. Irona Abu benar sayang ni saatnya benar pesakit atelo. Irona sama ngawak agam lain. Irona berbeda di mata lu. Allah tu cara tak buat menggoda luar biasa. Iya kan menggoda teman. Serius Abu no. Abu lu nalong kem, Abu lu serius. Dari hati lembut terdalam. Betul. Apa dari lubuk hati, dari lubuk hati ayam pu. Kau berat sayang Abu ni lepur payah tetes air tetes. Jadi mula Abu. Si Ron kan pegang perempuan yang urun sikit di Berbi. Jadi Berbi kan bersedia. Di Ron simpan tanggapan Maron selanjutnya. Oh cukup berat bersedia. Lah minggunya lo ni jak keluarga mi mana. Gimana? Nabu. Ben papein Abu. Lo rena nawa kena waje. Ranu pupa nawa kena. Napagaju. Pupa puro. Pupah puro betul kenyang. Ton. Kamu ton long pre. Thon lah pre. 60 ton kalau pre hana kabar ron. Yang nyaitu pulih rumah lu jadi tang ibu racun payung. Apa-apa pun tolong ipung kakung. Pukul 7 malam pukul 7 bunga. Pukul 7 malam. Oh, pukul 7 malam. Yo, hai ino kapoh padu. Ino kapoh tiplo. Pukul 7 dino ka kiban. Hai ino kapoh tiplo. Kapoh tengah tibla tadi. Ya, kapoh tengah tibla. Awai bacu tino di Bali. Leh wai dijak je mana aku tu. Hai monya tumayang ka awai tino kan? Ya. Ya, Tino baru itamu insya. Oh, baru itamu insya. Belenya mul jadi inan le urang kita nyawa Aceh pakai bah. Itu aku hana mau po. Sino rame urang Aceh na lebih kurang baik salah. Perletuh do atau 500 do mamandu mana anak mit lah. Oh, le lago. Nah, lebih kurang sang perletuh atau 500 do sang na. Inan na komunitas kita nyawa metu ketat. Nah, ino komunitas kita nyawa. Tapi menyolon han kuhun komunitas Aceh, komunitas Jawa lagi kuhun. Oh, di mungon Jawa tino. Hai kit bi Jawa dulu ba kena mampu dah begah. Ya. Itu aku tetap bagus nari nya mula di back ke Ilon halon pegese bak genari dijak cok munasahnya ditut gede menyobak lun. Yang menyobak lun ke komunitinya cok sipak lam pegu gede hana pule komunitinya kon membantu bangsa dia kot. Tut munasah gede. Belai mula tak hanya tatu cuma kadang muna. Tak pertimbangan Jawa dina. Hana betul urang gai telit kan. Melatah tu kita tumayang tu dia kadang raw ke imum atau je kudang long. Hana berangkat saja dong imum tapi no hana. Ai banyak musladi belai kacire ku raw aku nyo bengah nyo hana aku pajuh bu ulau nya ku tre le tiat. Kapolo abu ba kapolo bu ikun polo bal polo. God abu ni god. Jut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dre kuda sihat Idino, alhamdulillah. Sihat tak kebili Allah Idino. Nalun di mana? Nalun sabi nalun muncul. Nurul Wasita Masjid Muhammadiyah ngonu letak ka di Nanggro Aceh Darussalam. Ana ada orang pegah. Kena urung aswajai Nanggro Aceh yang kepetimang.
Nyo Om Tir, nyo pi aku nyo ditahan sit no, di bandit. Yan, ditahan sit aku nyo. Makanya hana di pertemanan baklon, ditahan TikTok. Yan, TikTok nyo ditahan sit. Yan ha. Yan, lum lemah. Nyo. Ditahan. Yan, warning apa oh. Ditahan TikTok. Makanya pertemanan hana baklon, preh le bulan. Hana masalah bah ditahan di aku nawai ka di blok. Waalaikumsalam Amanda. Samulia Lun. Kiban bangsa mulia Lun. Nu pesabo hati dak masjid urang drone. Nu pesabo hati urang drone. Ada masjid urang drone nu pesabo hati nedu mau pakat nyan nedu nu musyawarah